tas komta olol divina gele isila tas shal di kahwal dige likani tibuchotik te valle moshuk tas polwal tibanumilen. Y en ese momento me hechlok ta yeli kahwal dige te la shams kotol timukinalitige. Hameteitas tunes siavi di kawadiktas hams kotol timukinaletige. Desde Adán hasta el último ser humano tibucho las chun di kawadige talas shlok talel tas mukinal. Y entonces li kawadige talas soms kotol tiyaram shnishabe. Kun chalta shal titas kop di kawadige kermanota. Balak nuptik tabe tikahwaltik en el aire. Pero skotoli tahek hermano tak hutuk shemeskan shkota pasel. Kaluk chkak ti cuenta. Kuchalak yal komeli kawaldik. Me la vaik guerra. Me la vaik rumores de guerra. Me la vaik tal ti peste. Shanay kusili peste hermano tak. Li peste hakuchal ti chamel. Toechem shamach li peste tanalivik hermano dak hakuchal chalbikli akhbarili tanadi doctore tanai muname oya babanoik pandemia shike hameli peste tashali tescoplica waldige ta 2019 ta 2020 que hermano dak las cacticuente coyelan epal kuskalaldik lahik ta pandemia me la familia que oshike o chaval. Tal pestes, tal pandemia, tal chamel, tal chamahel chamel, tal falsos cristos, tal falsos profetas.